Pamirsa Kesanggep Festival mewali kemargiang warsane mangkin. Parikrama inucap nenten mebinayan sarang pemargin ring warsane lintang. Kemargiang lomba ogoh-ogoh, parade miwah parikrama lianan. Pemungka festival warsane mangkin kemargiang tanggal siki Maret, keadin antuk parade oleh Roras Jayanti saking soang-soang kecamatan. Kahanan parade ogoh-ogoh warsane mangkin kesangro becik oleh Krama Kota Denpasar. Penyiuan Krama Tedun ringo widangan catur muka antuk ngaksiang langsung pemargin parade ogoh-ogoh saning ngiterin 0 km Kota Denpasar inucap. Kasumekenan Krama ring sajoning ngaksiang parade ogoh-ogoh sampun kepanggih dawa galah semeng. Sawetara Kramane rawuh ke lapangan Puputan Badung pinaka genah kuentenan roras ogoh-ogoh sani ngamiletin parade. Parade raris kekawitin ringgalah petang sandi sani kabungkah oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, kesaringin Wakil Wali Kota Kade Agus Arya Wibawa miwah jajaran pimpinan OPD Pemkot Denpasar sani kacinayang antuk ngidupang obor. Sadurung parade ogoh-ogoh dewasa kadulurin antuk sesolan roras ogoh-ogoh oleh anak-anak PAUD sawewengkon Kota Denpasar. Ipun raris ngiterin patung catur muka. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara Mausang pai ketandani mualing laksanayang kesange festival warsani mangkin antuk kaping kali nyolahang ogoh-ogoh mini. Pai ketandani nyangre dahat karji tepisan santukan kasumekenan Krama pinih becik ring pemargin parade puniki. Wenten roras ogoh-ogoh sani kasolahang warsani mangkin rauh saking asil panureksan sani kemargiang ring tanggal 17 miwah Plekutus Februari nelintang. Pamekas ring widangan Denpasar Selatan ST Dharma Subiksa Banjar Sasih Panjer dados nominasi 1, ST Sukarela Banjar Kepisah Pedungan munggah dados nominasi 2, nominasi 3 oleh ST Santi Graha Banjar Tengah Desa Sesetan. Raris ring Kecamatan Denpasar Barat nominasi 1 oleh ST Yowana Sawitra Banjar Abian Timbul, ST Wiradharma Banjar Sumuh dados nominasi 2, Raris nominasi 3 oleh ST Sekartirta Yowana Banjar Saptabumi. Selanturnya ring Kecamatan Denpasar Utara nominasi 1 oleh ST Cantika Banjar Sedana Merta, nominasi 2 oleh ST Werdi Sesana Banjar Tege, saha nominasi 3 oleh ST Eka Pramana Banjar Merta Rauh. Asapuni Ketala ring Kecamatan Denpasar Timur nominasi 1 oleh ST Santi Yowana Banjar yang Batu Kangin. Selanturnya ST Yowana Werdi Munggah dados nominasi 2 saha ring nominasi 3 oleh ST Mekarsari Banjar Kesambi. Ring sajoning ngarianin ogoh-ogoh warsani mangkin Pemkot Denpasar kauningin ngicen insentif majeng seketeruna Pemkot medalang anggaran 3,6 miliar khusus anggen ngarianin ogoh-ogoh nyangre pengrauh rahinan suci nyepi warse sake siu 900 petang dasenem. Kuentenan inucap kaulengang majeng 306 dasa seketeruna ring Kota Denpasar pinaku bukti nyokong pelestarian seni miwah budaya Bali. Ring suang-suang seketeruna molihang dana pembinaan dasa yuta rupiah. Roras ogoh-ogoh terbaik saking petang kecamatan sampun kejantenang antuk selanturnyane pacang molihang jinah pembinaan 3 dasa yuta rupiah. Agus Sudiatmike Bali TV.